Kapitan Inteng! Ada ko mapagtinulungan ta trabaho, Chip. Kas kumaitian niya trabaho. Ay, dahil tati panunutin ta. Ada ko maipatalon da kadata. Tapno da mabingay ta no pa naggagapas. Di agdamag ta. No adamayat amang ipatalon iti talon na. Agkadwata amang talon. Uy na, ang damot kuliglig to. Mayat tinapanunot mo, Ose. Ay, ada magayam ti kaan. Ang bagtay mayak. Ala, mangalakan itipinggan mo. Tas sumango ka matan, kwarog. Ay, naimas ti si daan. Kukod nga da balatong kan bulong ti marunggay. Wow, nag-iimas ang nantay. Ay, agtugawak met ng mga nakaon. Ang mga no ibusan nga ang kaltimasita. Sapay na panuga ka na panakitang dan ka nagray. Di mo iguyo ti malukong Ha? Kamangga o iti sidaam. Nabanugak mo't anagraam. Ha? Ay, kunak no awanan iti kasirula. Nak man nga rod mangala. Madanagan ni Anggal ang maagawan iti masida. Da kayo kit di nga agulitag. Uray sangot tila misaan. Awan agpaatew. Di kwarog Umay lang makipangan. Kaya ado pa iti alaan na asidain. Ay, talpas ka matin anangan. Makibiyangan manindag iti toothpick ka. Isugayam ang maibaws. Oy, saan ko ngayon nalala dagiti toothpick yun niya? No nakita ka nangala ka. Di yun nakita nga insublay. Kalpasan nga inusar ka. Kahit masawad. Insublan. Ha? Ay, apay, maday? Kukuha mo na ita toothpick. Dak kayatin nga gusar iti toothpick. Ha? Awan ka di mat insublay, mangkal? Manaw. Saan nakagisubsubli? Once in a while only. Nadamag mo ka din nga ipatalon ka nun ni Kapitan Tidad Duma at talon na. Nakadamagam ngay patalon na titalon na. Day tamad ti pagsasaritaan dagiti babae nga kikinuto di tasirok ti akasya. Ibagak sa ni pare inting tasyak ti mang talon. Kabailan ta nga tatalunan. Ay kit ipatangdan ta ti daduma. Nangina ita, direkto yan. Ibagam tungarod kin ni Kapitan no agkita kayaw. Way, ibagak daw. Apaman nga kita kami, kini pare intay. Kaya't namat siguro nga ipatalon kan ka. Takumpare mo. Nadamag kung ipatalon ka nun ni Kapitan, tinalawa at talon da, Chip. Nakadamagan, mate. Awan mo timbagbaga na kanya. Di na siguro yung bagakan ka, Tadi na mo, kaya tatyag sugpon ngagtalon. Ay, intang ro di balay tanggal. Damagan taman kan kuha na. Hinta na, tama nga no, da makauna. Uray adda makauna. Basta ibagata adda tatimang talon. Awan maaramidan tinakauna. Nung nga rinogyandan nga naradaw. Kaya da pa'y nga tangay pasublat. Ay, agawam nga ro ta mapantan. Ang mga numaunaan da tangag pa isaw. Day, endat kagarayaw. Tanot usip. Nadamag mi nga ipatalon nyo kano titalon nyo, itiigid ti kalsada kap. Apay no ipatalon ka. Planok nga ipatalon. Ta saan nga minan, akas editipigsak nga agtalon. Ay, kap. Nagtulagan mi ka ni Chipwaraw nga agsugpon kami ngagtalon. Itaman pa, panunot yun day ta. Uwan ka, da kami matayin ti pangipatalunan yun. Kadwa mo ni Chip. Warog! Uno ka day. Kaya't mo matagtalaw. Wanang kail. Tapno at damot ti pagbingayan mi Intun madanon ti panagapay. Kumit nakaumay kamay. Nagagaram, Nadamag ka nga ipatalon mo kano dyan alawa at talon mo igit ti kalsada, Kapitan. Ewan. Inawat ko kadakwarog kan usip. Ay sayang. Nibadong kula ko man tinangyawatam, Kapitan. Dakmat mo nga interesado amang talon. Kadamdamag na mo nga maing kadagiti babakit nga agkikinuto. Marigatan na kami ng ngagtalon. Isu nga ipatalon kon. Urayak lang ang tibingay ka, maray. Ay, sayang.
Imayak la kumaadago sa idimbaga ni Badungkaw. Una, nalabit ada kay kumati ng yawatak iditalon. Awan lat sa baling ipatalon mau, kapitan. Ay awadon. Siya kung timang talon iti basbasit anabata. Impatalon nyo matgayam ti talon nyo kadakwarog, maray. Wen, mare. Ay, saan nga minin akabaulan ni Inteng? Sana bale, tadamot mabingay may. Iwal magkiti amaray. Ngam amom kadi akayat gayam ni Kabadong, isukuma timang talon. Day tangarot timbagan ni Pari Badong. Hanggang saan mo't ang mabalin nga ibabawi may kadakwarog. Nagagat magkiti ani Kabadong agtalon. Sigurado adi na baybay ang titalunan na. Wen mo't kit de, mare. Hanggang anya nga rod ngay. At damot nakauna. Sige. Ikanak man iti sabon, mare. Tainak man aglaba. Wan, mabitlaan, tainak mangala. Naimbaglakit din, tanagmayat ni Kapitan nga ipatalon na titalon na check. Nga raw po sa'yo. Sapay kayat data tabadong nga isuda timang talon. No dita na panadagos, hinunaan na ta ni tatabadaw. Dahil ti pagsayatan tinapartak ti garaw na. No nagpatay-patay ta, awan kuman ti talunan ta. Ang garado tang rode na, tapno agrautan. Una, tapno mabiit amarapan. Manangdan ta iti kadwatang agraup. Uy na, saya atin ta. Tapno adu ti maapit ta. Ken adu met ti mabingay ni Kapitan. Una, kan kumplit punta ti abuno kan ispray ta. Tapno adu ti maapay. Nagpintas ti dawa di tinalon da kusip kan kwarog atalon ni kapitan. Uwin nga rod. No siya kumati ng talon. Ado kuma, ti pagbingayan may kani kapitan. Anyangay nga raw, saan asi ka tinagasat amang talon? Hey, masaya nga nak. Nasaan na siya tinang talon. Mayat day jay, ta sinag itirigasyan. Anyangay nga raw, adamit nga rod nakaunaan ng talon. Ay, masaya nga na ka talaga, tuya. Sana balay, kasaan tamot nga grigriga. Sa bagay mo't kidiya. Uy, napintas ti dawa ti pagay ta, Chipa. Adu laki di ti maapit ta. Iso amaya din na panunot mo nga talon ta. Uy, ngem, ada ising-asing kukang ka. Aw, anya day ta usep? Uray ta saan nga amo ni Kapitan akas ti kapintas ti pagay ta. Ay, mangilasin ta nga tanga iti ilako ta. Ha? Agilamang ta ti kayat mo asawang. Ulan, igatang ta iti arak ken pulutan ti paglakon ta. Di aghappy-happy ta pa iji ilay. Ay, kasanungay numamon niyang kail. Kasano ang maamuan na no awang mangibaga? Malaksid ano ibagam? Ay, saan ko nga ibagbaga tapno di na maamuan. Di nga rod ko na kaon. Di na maamuan no awan mangidanaw. Awan mo't makamaw no mangilasin ta. Nagpagapas kayo matgayam kwarog. Ado siguro tinaapit yaw. Taday tama ti ibagbaga ti tattaaw. Ha? Sino tinang ibaga nga ata? Dagiti karo ba ti talon at tinalon yaw. Nagpintas ka no ti dawa, ti ginapas yaw. Nataar nga min tinagtalaon. Iso na pintas mati apay kagawad. Imbagkat mo man na ti bukod mo ato gaw kwarog. Ibagbagak lang matipod na. Maragsakan lakit din ni Kapitan. No maitadyo ti bingay na. Ay, lakit di Ipabunag mintaw nga ipanitibalay na tibingay da. Ay nagasat kayaw na nagtalaw. Maray, inted ka din da kwarog, jay bingay yung iray. Ha? Apay, naggapas dan, mare. Apay, adida may imbaga, tapno na pan kamay. Ha? Di yu amaw ang naggapas dan? Di damat may imbaga, tapno na pan kami kuma. Ay na, san akas ti aramid ni Badong? No agpagapas kan agpairay. Siyempre, ibaga na iti akin talon. Tapno ammo damot Rumbang kumaakas taa.
Ang apay ngay ang naggapas dan kan nagpairik da adi da imbagbaga. Dayta siguro timbaga ni Kapitan Kadakwada, maray. Awan mo ti imbagbaga kanyak ni Inteng. Ay damagak tuman. Imbaga ka di dakwarog, ti panaggapas kan panagirik da. Apay nagpagapas dan? Ay damdamagan nga ron ni Marituyang no naibunag ka nun ti bingay ta. So amas-mas da awak mo. Ay, naglukon. Imposible. Apay adida imbaga kanya. Dahita nga ron ti nagsidda awak. Apay adida man la imbagakan ka. My goodness. Ay mapanak ita ije talon. Tay nakitain no pudno analpasan ti panagirikda. Umayak mo't. Maditi naramid da. Di daman la imbaga sakbay anak pagapas kan nagirik da. Ay, pastor ba nang dungo? Darasan ta ti agmatsa mapan ije kataltalunan. Rautin ta. Na, anya arumaot. Ay, si Kamot, Inteng. Ha? Nagapas mo't nagpasong ti bagay. Garami la ti adda di tayo. Nairik pa yan. Ayan nga ron da kwarog. Ay, napananin na gidya adwa. Na, ha? Makitam ka di tinakasako itilingad tinaibunton agarame. Kalabit aday dya tinairik na. Ay, asin kanta. Sige, pakitaon taman. Na, ay nagitido alanggong taanda na dito'y rabaw tiirik ang nakaturong. When nga agpaiso. At da nagawangan ti arak dito eh. Ay, bumangon ka adwa! Shh! Hay! Bangon! Nay, enda kayo matititalon mi kiniusay pangkail. Ay, Ne, da kayo mga sukap. Umayo ka di ibunag tibi ngayaw. Talon na. Kanya nga ibunag tibi ngay. Ayat amin tirek. Mano asako, tinaapit. Manoy tayong tinapay ito, Sep. Mano ka din? Di tamit nagtulagan ay. Numano asako ti ibagata. Ay na! Ay, pagtulagan nyo pa dito. Ay, bilangan yun ay langbong. Uwan gayam. Manon din na bilang ta. Saan kung naipatalon ka na kayo titalon ko? Nagbasit ti na apit yaw. Kat no'y may kukinita idi na panalawas kat napintas ti dawa na. Ni, pangayang ka. Da kami ati mang talaw. Bungag may sukap. Sayang no saan ada kami timang talon. Sapay nagpintas ti apit na. Napintas ko na yaw. Ngambasit ti intadyo abingay kaw talino ko da. Ay salpag kayo. Basta diya kung ipatalon ka na kayaw. Yawat kung tulagan ka ni pare badong titalaw. Kapitan Inteng! Da kayo ka diti kapitan dito a barangay, tata. Madam. Apay ka di. Anyat maipaay ko. Siyak ti may isang opisyal iti gunglo dagiti pet lovers. No kayat yu ti makisalip iti programa mi amang tarakan, when no mga daptar kadagiti makita yu anayaw awan, when no awan mga sikaso nga ayop ang mabalin a house pet. Imbag no adda mayat itikas ka, ma'am. Kan may siya. Awan mo't nayaw awan apet dito'y kabildatahan. Addalat ta, kapitan, nang rona iti kabakiran. No adda na ulila, when no nagsakit kadagiti naganak da, when no adda dagiti makita yung adda sugat na. Tulungan ida, tapno saan da matay latnan. Pasensya, ma'am. Nga masigurado nga awan kasta dito'y. No mampay kasta, kapitan, no asino man ti makasara, kataraknan na, addan to premyo na kada kami. Ay no da premyaw. Masigurado nga do ti mayat. Ay, ibaga kadagiti tattao. Taaywanan da. Ken agasan da, no da makita da, nga ayop nga da sugat na. Good, kapitan. I-report yu adagos kada kami, tatumulong kami iti pan nakataming tinasao apet. Interesado ka kadi itimbaga ni kapitan, ano adda makitam nga adda sugat na nga animal, kat tulungan. Awan mo't dakis na. Sa maysa,
Kaasi ti tarakay no nayaw awan wenno nasugat. Adda ka no pa'y premyo timang tarakag. Mayat mo day tasing-asing ti grupo ti Pet Lovers. Ang awan mo ti amo ka nayaw awan wenno ada sugat na nga ayop ditoy. Nukas pangarigan tadda masalamaam. Alaom kaday atarak nang. Uy na, at damod tumulaw. Kun may isa, bareng podno ti kunada nga da premyo na. Kasta kanumad timbaga ti babae anak sa ukin ni Kapitan. Anya day ta insangput mo, Inteng. Ay napidot ko nga ukin. Ay nakutran iti igit ti kalsada ket sus. Naaawa ako. Kahit, agyan dito balay day ta nga ukan. Ay nuawan mang tuntun ako kapilitan. Ay ang kamangala iti kanina. Tani, kasla mabisin. Imbag no saan amatay day ta. Nagkutaw. Sungaron apa kanin, tapno sana matay. Sapay nagpintas ni, burburan. Napintas kunam di ta nakakutkutong nga aso. Ha? Ay, kasla samride. Na, Nagaatidog tinutdot na. Sapay nakadilat na kanayon. style na ba't? Siguro. Sana si katidildilatan na. Ang kamangalat kanina na. Itimplam, itigatas na. Kanya na taimot mo pa, Rag. Nasaraka ka na palabugan nga anak ti baka si Jay Bantay ang kail. Tarak nakman. Imbis nga may sa kaanalaad iji balay mo, ada kadwa maon. Kasano nga imagamanaladak kat imalakmat ka da kayaw. Aminan yung araw da nalaad kayo matangkay. Ay, saan? Joke only. Anya da dyan kay? Awan mo't aso yaw. Ay, adan Nasarakak iti igiti kalsada. Tarak na, no awan timang tuntun. Ay, no kasta. Aso ti taraken mau. Kat bagas mo't kanya. Anya day taba daw. Baton samot. Anwam ngay day taba to. Saan abato daytoy? Adda na biyag iti uneg daytoy abato ako nam. Kasano ko mga adda na biyag iti uneg day taba to? Tapno makita am ti kunkunak na biyag iti uneg daytoy abataw. Kargaam day tabatya iti danaw. Ta itapog ko daytoy kunam abataw. Alaman nga raw. Mabitla ang takarga akto'y batya iti danaw. Aday ta. Itapog kon ti kunkunam abataw. Na. Pag umay, kunak no ba to itay? Uray siya. Kunak no batulain. Gam, idi nakita ka nagkuday. Hinala ko na. Maray, adaman nasarakan ni Badong ko apag-ong ijay waeg. Nagpintas. Ingkabil ko iti dakkel abatya nga dadanom na. Ay, uray ni Inteng. Adamot nasarakan na nga ukan. Kastamot ni Kwarog. Adamot nasarakan na abakas. Anya, agpapadada nga danasarakan da. Ay, malagip ko la ka nga ron ti imbaga ni Kapitan may papan iti babae a pet lover. Ay, wan. Adamot contact number na ka ni Inteng. Ay, ibagak man gayam ka ni Inteng. Tagpatulong tayo. Tapno maasikaso tayo anaimbag dagiti napidot tayo ading wan. Ay, wun man maray. No may dito'y dayde a doktor ti animal. Ang mga no adda isuro na kadatayaw. Tapno na anay ti pan nakataripato ti pets tayo. Wun no dagiti dingwon tayo. Wen amare. Ay, amangan no pay swan na pay ja imbagana. Nga adda premyo tayo kano. Uray dagiti daduma akalugaran tayaw. At damot tarakenda. Interesado damag iti imbaga ti veterinaryaw. Tangay ado kayo nga interesado iti project ni Kapitan. Da kayo nga rod ti mang train iti taraken nyo. Surwan nyo ida. Anya nga ti maganap dagiti mang train ka dagiti pet da, madam.
At danto angayan tayo a pet showdown, Kapitan. No asino ti kamayatan itipet na, adda premyo na. No asino ti kalaingan itipet na, adda mat premyo na. No anya ti maipakita yung nga insuro yung, adda katukad na a premyo. Umanugot kaya o kakadwa. Good. Dakkel to ti gunggunayo kakabsat. Surwan nyo ida, taumayak tumanan. Basta awagan nak ni Kapitan, no anyaman ti parikot, taumayak adagos. Mang tedak iti basit a pagbibingayan nyo pa ilaang ita, para iti kanan kan vitamina ti petyo. Kanya nga iti isuro mi ti asaw. Tapno at damat ipakita na inton pet showdown ang kail. Dakmet amo ti mang tren. Isurok at tumaraya. Tumaray? Apay ko mga tumaray nga. Makilumbay ti tinarayan. Tikat ko asawan. Kanayon ko apagtarayan iti kalsada. Tapno na laing makilumba. Ay, uray sa kang kail. Isurok met at tumaray ti bakas kaw. Tapno inton makilumba, iso ti mga habak. Aglumbadan to iti asok. Kitain ka man o sino tinaparpartak. Sigurado ano tinarayan ti pasalay. Maabak ti pag-ung ni tata ba daw? Una! Maabak ta nabuntog at tumaray. Binigat nga isuro tadag iti tarakan tangkail. Agjaging tayo iti binigat. Una! Naita ti arami din ta, kanakan. Tapno lumaeng at tumaray ti peta. Umadanain ti pet showdown. Ngam awan met amo di pag-ungmay nga ilaban. Awan mo ngamin na isurukan kwa na. Di na amo ti maisuraw. Maray. Ay, jay aso may. No sinyasam nga agtaray. Ay na, naglaing atumaray. Imbag pa'y di asum amaray. Taadda namnaman na amangabak iti pasalay. Inton madanon ti pet showdown. Bareng marituyang. Binigat da amapan agjaging kat. Ay na, nalaing atumaray ni Dogi may. Kasta ka day maray. Umay kuntuman matbuyaan ti kinalaing di aso yaw. Ay katuwan amaray. Tapno makitam ti kinalaing na. Ay, nalaing ngamin ni inting amang isuraw. Ay na, saan gayam ang maisuro ti pag-ong maray? Awan na muna. Hay, jay laki na buntog na amag na. Dakil nga tati maitid agunggo na ti mga bakang kail. Isumatimbag ti babay. Umay kano ti presidente iti gunglo na. Isu kano ti mangtad iti premyo. Ay, dakil tinamnama at tipit tati mga bakang kail. Ngam no ti pag-ung ni tata ba daw, ay saus, awan laban na. Anya ti laban ti pag-ung na ngay. Ay, nadamag ko gayam amalas kanu atarak ng ti pag-aw. Tabuntog kanu met asumrak ti grasya. Ay, uwin ka now. Malas kano atarak na. Ngam di tay amo ano agpaiso. Ada ayamot pinarsuan ni Apo amalas. Inton bigatan ti pet showdown badaw. Intaman met buyaan jay aso da maribanang. Kastametan jay bakas ni Kwarog. Makisalip da kano iti tinarayan. Kaadwan kit aso ti makisalip. At ado ti aso at arakan ti kabarangayan. Si kansalaang met ti pag-ong ti pet na. Ikakto iti dekorasyon ti bukot ti pag-aong. Tapno sana kasla batulaang ti tsura na. Anya nga iti ikabil mo a dekorasyon na. Idruwing kun sa ti mapa ti kabildadan. Na. Mayat sa ngagpaisaw. Ikammet iti agduduma amaris na. Tapno saan latakas labataw. Kasta ti aramidaik. Tunggal sitaw at damaris na. Di koloris taw ti pag-ungta. Uray na buntog amag na. Napintas to akitain. Agduduma ti mares ti tunggal sitaw iti mapa iti bukod na. Tuyat. Imbaga ni Mada, mapaglinyain amin apit. Agyan kayo iti likudan da. Tagpili da iti kapintasan.
Sigay, kapitan, inak makilin yan, igamak ti pag-umay. Intamot makilin yan, kwarog. Alam ti bakis mo, kaalaag mo ti aso may. Nakilin yan ni Nana Tuyang. Igam na ti pag-ungda. Bay am amakilin niya, tadamot nga ron pag-ung na. Narigat mo't apaikatan. Aday ta ni Madam. Nagpilin iti kapintasan apet. Nakita kami, nagitipet yo. Ket tinaisal sa lumina itaapet, ket ti pag-ong. Agmay-may sa, kun kitain nyo, at dapay mapa ti kabildatan iti bukot na. Naisal sa lumina kadagiti amin. Iso nga, iso tinangaba. Yay! Apay ngay. Jay, met Timot pag-ung pag-ung tinangabak. tinangabak. Huwag nagpaisaw. Apay ngay kwarog. Apay ngay. Apay no paglumbaan tayo dagiti pets, madam. No asino tinaparta ka tumaray. Di iso kumabit at mga blak. Sige nga rod, kapitan. Aglinya amin apets ditoy. Ugadan nyo ti paglilinyaan da ta iso ti agbalin a finish line. Ibulos yo ti petyo. Bayan nyo nga iso da ti makaamo amagnawan no tumaray amapan iti finish line. Mabalin nyo ti mapan iti finish line. Taurahin nyo ang makadanon ti petyo. Awan ti mangkadwa iti pet na iti paglumbaan ha. Iso da na ang ti magnawan no tumaray. Sige kakabsat. Paglilinain yung tipityo iti starting line. Agbilang akto iti talo No go kunak. Patarayan nyo idan. May isa. Dua. Hello. Go! Yehey! Ay na! Dan iti aso ni iti kagudwa ti dalan. Sumarsaruno at ti bakas ni kwarog. Ay, piman apagaw, di na pa'y nakatlo ti dalan. Nagbuntog piman amagna. Ay, ditaw! Ay. Ditaw iti ayan ti kanang pagaw! Umay ka, narasaw! Nay, apay ngay. Tinalyaw ti asok ti bakas ni kwarog. Inuray naman din. Ingkan dugay. Di mo urayan ni bakas. Apay ngay. Apay ngay. Aglin na ngay matanda kiti tarakan tangkay. Ha? Di damatan mapan iti finish line. Ay! Tumaray kayo na to Umababutan ni pag-aong. Ang salbag na gito'y moit nga pet. Na. Nagsugli damit na nagkinaman iti starting line. Sigay pagaw! Umay ka ditaw! Agur-uray ti kanang! Uray na buntog ka amagna! Tasaan ka apalwang! Sigay! Diretso ka lata! Na! Narasaw! Ay, sus! Naglaing! Yes! Nangabakan ni Bagungkaw! Nakadano na ni the finish line! Ay! Aglalangayan! Nagiti daddo maapets iti dalanda! Dan makadanaon! Yes! Da kami tinangaba! Ay! Agdag ni Pag-aw! Kapitan Inteng! Apay, anyat orasen inteng. Adda ka pa'y matladita. Anya ayat ti aramidam. Ay, di mo makita nga itatarimaan ko na ito na hulungan ti manok. Dita ka di ti ayan ti opisinam. Saan ka di arumbang adda kan ije barangay hall? Makauray na ita barangay hall. Mapanak to awan ti aramidet. Rumbang ka di ngay pangpangrunam ti balay ti manok mo. Ngam ti trabaho mi ije barangay hall. Sakti kapitan. Ang damit nagiti tanong ko. Sekretarya, ken kagawad. Kahit maaramid da nga rod ti trabaho akas kapitan. No asino ti makasapol iti pirma. Di iso ti umay ditaw. Kasta ti ugali ti saan anasayaat nga opisyal. Ti makasapol ti umasidag nga. Ha! Rumbang nga dakan ija opisina. Hey, masurunak iti day dya, batingteng. Awan manay, iti barangay hall. Na,
Anya ko matipakasaknaram no awan ni Kapitan Ijay. Mapan kay de balayda no adda masapul mau. Ijay ka di balay na di opisina. Kasapulan ti inanakta ti permana. Ang awang kanuman ni Ijay. Abangan no adda mo na panan na. Ay, una yan. Kanayon laki iti, nga dapapanan na. Ay, makapasuron ti kasta klase ti kapitan. Manipon idi iso ti nagtugaw. Awan pa'y nasayat mo, ngay narabid na. Awan sa pa'y narabid na, project proposal na pagsayatan ti barangay tayaw. Ibagam ken kwa na dayta. Saan asyak ti pangibagaam? Kasano ko mga ibagat ken kwa na ket agpukaw-pukaw, Mike. Amo pa ya, no sa dilo ti papapanan na. Da ka man dito'y balay, awang Kyle. Siyempre at balay ko kat nga ron. Alangan, mat nga agyanak iti balay ni Juan, wano ni Pedro. Si Kamit. Saan ka di nga oras ti opisinam ita? Adag kasapulan kan kay di barangay haul, isang imayak. Agriri da, taapay kanungawan kay Jay. Inta ni di barangay haul lang Kyle. Mintan, makapasuron. Sapay mayat ti panagbuyak. Basketball ko naman. Adabay babae nga agsapsapol ka da kaya. Nagkapon samit iti opisina ni Gabernaur. Ha! Ay! Nagbayaten. Agga po pa iti opisina ti gobernador ti mang sapol kanyak. Sanaw, no umay nalakitaan ti performance mo a kapitan. Ah! Adi ba ikit nakita na nga awang kay di barangay haul? Ay! Inta nga rin din. Darasan ta. Intay, mapan ka ije barangay hol akas tati itsuram? Agsukat ka mat Mun kaya man niya. Pisang pa ti batog ti barukong ko. Ay. Ay, awan mon. Kabaw kansan. Ay, awan ti agkabaw a kapitan. Dungo. Awan nga agpaisaw. Ang si Kanayta. Naa. Pasaray mapan ka ije barangay hol. Makabawang dagdigos. Nang dod ka mapan ijay. Ay, di ka lang mabain. Apay ta na ang duda ka. Dua klase ti pabanglok. Isungad adda ang makaulaw ti payun mo. Tadwa lang arudan ti pangbanglom. Pati bukod mo nga angot mainayon. Ay, makapaulaw. Saan ba ta? Man-mano. Ti kapitan nakas kanyak. Bida ka na yun. Ay, agtal na ka man. Darasam kit na tanay. Aldawan. Apay nga da kayo dito barangay hall, Ninong. Nay, si Kamait anak. Ada ka di masapol mo kani kapitan? Nujak agkamalay, awan manen dita opisina na. Awan ka no, Ninong. Ipapirma ko mada ito indigency certificate ko. Sinalbag ti kasta klase a kapitan. Iyag mo, ta siya kung timang pirma. Ah? Saan ang mabalin, Ninong? Saan mo tada kayo ti kapitan? Sana bale, tamatulad ko ti pirma na. Maipari ti kasta, Ninong. Saan ang mabalin ti kasta? Nuawan mo nga minday tabating-teng. Siya kuman kay ti kapitan. Agsubli, akto inton adda ni kapitan, Ninong? Malaking kalay jay balaydan, anak. Ang mga nuad da ijay amat maturaw. Uno agbuy-buya iti tibay. Natayta ti paglaingan na. Ay, nagalas magten nga ugali ti kapitan dayta. Maray, nadamag mo ka din, tinadamag ka. Adda ka nung nag-aapa ije balay da sabayl. Saan mat maray? Apay ang nag-aapa da. Gapo ka no iti sugal. Addan sa naabak, iso nga agpupudaw. Idi kwan, apamat ka naun. Ay, dayta ti madi nga itden ti sugal. Maiparit nga min dayta. Ang apay nga agsusugal da. Gano adada, magkaw asaan ka no nga iparit ni Kapitan ti sugal. Anya? Ay, damagak tumandayta kaniintay. Un maray, ado ti masuraon kin ni Kapitan. Tadi na kano aramiden ti pagrebengan na. Or-orayan na lakanaw ti honorarium na. Ay, kababain adamag. Ay, bagbaga akto ni inteng. Nay, maray, napaulimag ka mutal. Nasair ka kaday itimbaga. Ay, saan, maray? Agyaman nakit di iti imbagam. Tapno maidanon ko kani inteng.
impaited ni Tata Kanor a kwarta ang kail. Para itian niya dayta a kwarta. Saan mo nga abun? Ika ka, hindi mo ibagbaga ka ni Antim Tim maipapan iti kwarta. Wan? Ha? Ay, ikanak iti kwarta ang kail. Basta kanayon na kay kan. Na, Tapno saan kumot nga ibagbaga kini Antibanang. sige. Sige. Ay, kasta ati ka anakan. Amo na ti makibagay. Apay nga inikan na ka ni Tata Kanor iti kwarta ang kail. Kaya't ko lama amuan. Ay, saanin. Kahit mo sakit nga ibabawik ti itad ko kan ka. Ay, sana ang kail. Imbagam lang arudan nga ikanak. Ibabawin pa lang, mate. Ay, basta agtungpal ka iti ibagak tapno mairanod ka iti grasya. Man-manon ti kastoy aggrasya. Itad mo manan dayto kini uncle mo, kwarog. Para iti dayto alawas daytoy. Ha? Anya ka di maninday tao yung manaw. Nakasubri, mate. Nujak agkamalay. Kwarta day tao eh. Basta itad mo kini uncle mo. Awanan ti adu asaludsod. Ay, sige manaw. Addan tupay ka day. Addan to manan na. Basta agtuloy ti negosyo. Ha? Anya ka di tinegosyo yung kinianggal ka oh. Apay ay adamag ka adamag. Basta itad mo ti papa itad ko. Nalpas. Ado lakit din asaludsod mo. Ha? Ay, anya nga ta tinegosyo da. Tapay adida kayat nga ibaga kanya. Anya nga tadya intindi ka na kin ni Kwaraw. Nakasubrimay. Na, apay asyak ti pagdamagam ngay. Apay adi mo damagan kin ni Kanor, wano ni Kwaraw. Dinamag ko nga ron kin ni Kanor. Di namit imbaga. Dinamag mo ka din ni Kwaraw. Dinamag ka, di naksinungbatan. Nagdardara sa pimanaw. Na, apay ngay akas ta ti aramid dagiti dwa. Addan sakat ilimlimang da. Gayta nga ron may tiatap ko tuyang. Padasag man asurutin ni Kanor itinalimay. Sige, tapno maamuan tano adda ilimlimang da. Saan mo asasawin nga daatap ta? Wan, sige, inkasurutin ni Kanaw. Oh, kada mga abak ititong it kan majong. Mangted kayo ititong dito lamisana. Tapno palubusan na tayo ni Kapitan Enteng agsusugal. Nangaba ka kay titong eh. Bagi kami natayayaw. Taytong mga ruden. Mangted kamat dito lamisaan Sige, kiwan ti Misa, ti Mayo. Ang papakita kanya kasyak sa naman. Ay, syak lakit di ba nga ba? Sige, magkita ko, di syak magkita. Narigat mo si Tatanayo. Makita ano sino ti swerte. Ay, syak man ti nangabak. Oh, bagit alin ang tayayo. Oy. Da kayo ang mga babak dita. Mangted kayo ititong yo. Ay, ariglado na takanor. Basta mapalubusan tayo lakit din nagsugal dito balay mo. Win, basta adatong yo. Ay, badaw. Anya tikit kita dita cellphone mo. Di man inbiyaw nga susugal iti balay na Kanor. Di damaw nga daak iti tawa amang bidbidyo kadakwada. Hadagayang bingay ni Kapitan. Anya? Adda pasugalan ijay balay da Kanor? Dayta tipod na. Limod ti papankaw, kit na duktala. Kunada siguro nga nanayon dangar aramidan dayta. Mapan ko i-report dayta oy. I-report mo ti kumparaim? Uray kumparay, no saan nga gusto ti aramid na, ay i-report ko Sa bagay, kasano adumuras ti barangay tayo, no kasta ti aramid dagiti opisyal. At dalang arod bingay na kadagiti agsusugalay, kanayon pa, ngawan iti barangay hall. At daya kasta Kapitan. Saan mo ka di nga ipakaamukin ni Kapitan, sakbay nga i-report mo? Nabayagan na lulukon na dataw. Sa daut, kun agom ti kasta klase ti Kapitan. Enteng. Inayadong mo't ate agisubo. Ah, Kas ka lang maag-agawan. ay, apay nga anawaan na. Kahit saan mo't atinakaw, tuy kan kadag. Nagimas ngamin.
Madanaga na maibusan, antay. Ay, adaman gayam damagag. Ah, Nangalaam iti ado ak kwarta nga imbulsam, inteng. ah, Nakitak iti naglabaak. Ay, kuan, antay. ay na, saan ko akwarta na dyan itong Ha? Apay nga ron anak kasurat iti ruwarti sobre ti kapitan, inteng. Nagapanday jay. Ay, kuan, antay. Ay, sus. Kusilapan na kanyang kail. Ay, pumano ak manlangan. Delikado dito yan. Nay, kwarog, apay ati makder kan. Ay, nalbasa ko nantay. Musingay, tadapay papanak. Nagdardara sa pimanaw. Kasla dalikliklikan na. Itaman pa'y nga agdardara sa pumanaw ka, inteng. Sigod kat no di ka ibaon, di ka gunay. Sus, dili ka doon. Ha? Ang mga nuulitin na adamagan tinagapuan ti kwarta. Inteng, kasasao ka. Eh, Papanam, ay kwa, iji trabaho ka. Ada nga mintamingik. nasaya at no nakapanunot kan ama sa paamapan ija barangay hall. Ay, inak nga raw dan. Inakmat ijay ile. Aldaw ton no makasangpetak. Kasta? Nasaya at mat. Tadi na nalagip nga agdamag maipapan iti kwarta. Saan ka diya sikat ti asawa ti kapitan iti kabildatan, ma'am? Sir, apay ka day? May sa ka empleyado iti opisina ni Mayor, kaya't ada reklamo da iti asawam. Ay, apay ka di sir. Ada ka di parikot? O may kaminto iti barangay ada pagsasaritaan tayo kadag iti masagnan, may papan iti reklamo da kankwana. Ay, anya ka di ti reklamo da kwa na, sir. Ay, jak amo da ita Ada na idano na report, akanayon ti panaglangan na, kaya na dapay kanu pasugalan iti lugaryo. At dapay ebidensya nga impakita da. Ay, kasta ka di, sir. Intay, imbag taadakan dito balay. Nakasaok ti kabarbaro nga empleyado ijay munisipyo. Anya ko man, nakasaom. Mayat pingirsin. Hangam di mo kadiam mo adakas ti mapasamak no umay dagiti taga munisipyo. Ada nang idanon iti kanayon na panaglangan mo. Kan ada pa'y gayang pasugalan asup suportaram. Ada ebidensya kontraken ka. Ha! No ma-impeach ka, siya ti sumaruno a lumaban a kapitan. Kat no mapagasattanak, sikat ti agtagibalay nga agluto, agdalos kan aglaba, kan aminan at trabaho dito balay, integ. Nawatam! Ha! Mangibabain ka! Anya? Maimpitsak ka di. Saan kumabit agsingsingpot kan aggagagata kaon. Anya gamin, tinararamid mo. Isumot lagayam nga da nakita ka nakasobre a kwarta iti bulsam. Pasuksok siguro dahi dyan niya. Ay, salbag ka, inteng. Agsagana ka. Mga numa-impeach kan. Kaya ti ma-impeach. Agbalbali mo kun. Agbali na kun apagwadan nga opisyal. Lumaklakay kan. Saan kan nga ubing kwarog? Anya ti kaya ti asawain ng kail? Mangkita kan ay iti balasang armamad. Ha? Mangasawa kan. Tanarigat ti agbaak abaraw. Akala mo Ni Uncle May. Ay, seryoso ti ibagbag akwarog. No, ada ka makurso na dam di ta balasang sige kidin. Ha? Uray sak makaamon, iti magastos mao. Ako ang bahala sa kasar mo. Aw, talaga ang kail? Ay, swerte mo na dahi takwaraw. Ay, no siyak ti sika. Partakak, ti mapanagaram iti balasang. Anya? Nagaduda, babalasang nita. Nubilang armak ida. Kaya't dak na ta, tataba daw. Ay, kadiskartya mo din Anya nga, diskarte. Ay, nagkapoy kamitay. Masapol ang nadiskarte ka. Tapno makaasawa kan. Kasday? Wayne,
Iso paspasam, ti agaram, tamangan no, babawi pa na uncle mo nga inting ti baganaking ka. Ay, iso na. Nalpasan ng imbaga na. Nga isuntukan no ti makaamoy ti amin ang magastaos no mga sawaak. Tila mapan no ibagbaga ka ni Kwaraw. Kasanungay, no adda mapasungbat na dita, kat awan mo't gayam kwartam. Ay, gusto tinaramid ko. Tap no mapanunot na kidit yung mga asawa. Anya, Ay, masurunak. Takasla kakabutang na, nagiti babalasan. No umasinagda kang kwan ha. na, pag kunamay, Wala. Kaya mismo pa'y ani Diana, di mangipakada ka ni Kwaraw, ga mapandag pasyar iji balay na. Nga, ang kit din ni Kwaraw. anya, Imbes nga dagon daway nan tada umasidag abalasak, di nakakayatan. Di na abot agarap. Ay, mabutang sa mga asawa. Ay na, kapitan. Amangan mo't no napili launay ni Kwarog iti balasang nga armenda. Iso nga aging gaita, kat di pa'y nakakita iti balasang nga armenda. Ha? Ay, doag pa'y sumanday ta. Waraw. Ay, panunutom alumaklakay kan ah. Di kag pili-pili, nay. Ay na. Siyak man hindi nakita yawn. Ay, apo aya. Na. Awan la ka din ti sa balay. Siyak na siya. Ay, di mo yaw awante saritaan. Tapno amom. Siya ko nga angkel mo ti madandanagan launay kan ka. No di kan makaasawa ngay. Anyagay. Mala, di kagdanag ang kail. Tamang kita akmat ni ti Armand. Sige, namnamak dito. Datang di tisango ti Rita o ti balay da Diana. Asino ka na tatiagtugtaw? Si Kawin no siya. Ay, si kalatan tataba daw. Mapainak. Ala, siya nga ruday, tiagtugtaw. Good morning, Diana. Good morning to, Tata Badong. Nagsapa kayo mat nga imay. Ada ka di ba gayo? Kwa. Ni Kwaraw, ada ka nun napatag nga ibaganaking ka, Diana. Anya? Ngam apay nga'y taumad adayon ni Manong Kwarog. Ay naglukad. Kwaraw, di nakpanawan dito ya. Ay, di na kuningkang kanaw. Mabain siguro. Ha? Ay, Diana, siya kaunti mangibagay, tigagaran ni Kwarog king ka. Nabayag nga, da ka nun na isang sangayan arit nanaking ka. Ang ampiman, da di na maibaga. Ay, ayatin nakakanaw, Diana. Anya kabutin, Kwarog. Apay nga, pinanawan na kitikalman. Ay, kasanaw. Agnerbyusak mo na sumango kini Diana. Kasano ngay ang makaaram ka, no kasta kalatan. Sayang ti palibriking ka ni pare inting uncle mo, no di ka makaaram. Ay, kasday. Katwa na, nagngina ti magastos ti mga sawa ita. Iso nga gilibre ka iti arak ken pulutan ita. Natulungan ka nga garam ken ni Diana. Kaya't nakadayjay, siguradok na ita, Kwaraw. House, talaga? Ang sige. Ilibre kayo iti kayat yaw, tataba daw. Basta sigurado kayo iti imbagayo, ha? Wain ko na lang aruday. Diretsaan ka, Manong Kwarog. Pudno ka di ti imbaga kanyak ni Tata Badong ili na minsan. Nga, anya? Anabayag ka nun nga darik nam kanyak. Ah. In short, ay ayatin na ka nun. Pudno ka di, Manong Kwarog. Eh, pudno, Diana. Sorry, Tasan na saktin ng ibagakan ka. Gaputa mabainak. Maawatan ka, Manong Kwarog. Ay, ang giyaman, Kaya't ka di asawan na ita, ang nagkinaawatan tan, Diana. Anya kumapay ngay. O di kastan. Ay, ayatan ka, Diana. Ay ayatan ka, mat, Kwarog. Yes! Siya kung ti kararagsakan na lalaki dito yung rabaw ti lubaw. ay, agsagana kan inteng. Na,
para itian niya kumagbanang. Nakitak dakwarog kan Diana ijay ilay. Nagmayat ti panagkibkibin da amagmag na itiigid ti kalsada. Ha? Ay, kaya't mo suwan, napasungbat na ni Diana. Ay, anya pa'y ngay. Isong ay sagana mong ti magastos para iti panagkalay sa dagiti dua. Kas inkarem ka ni Kwaraw. Ha? Ang kain, kaya't kung nga ikalay sa ni Diana inton bigat, mabalay. Anya? Napiit kayo pa'y lagbat. Akalay sa kayo na dagaos. Ang kain, Agpalabas kayo pa iti 1 year. Tapno pangkitaan tayaw. No, talaga ada kayaw. Para iti tunggal may sa. anya? Tapno ibagakan ka. Narigat ti agdardara sudos ka adakan. Sige. Da kayo nga ro ti masurot ang kail. Naguray kami pa iti 1 year. Marian, iso na ito ni Kwaraw. May sa chief tanout iti barangay Kabildatan. Parupay na ito Marian. Da kayo matataba daw. Tila'y bagbagayo kini Marian. Kababain mate. Mas daawak mat Saan ko matadamdamagan ka? Ha? Adan tururaya kapag luganan. O sige, panawan kayon, tataba doon. Sige, Marian. Ubeng, kan napinpintas ni Marian ngam day Diana. Saan ka day, Kwaraw? Padasang man kiding armay. Barang no iso ti kaparag pagmag. Anya? Ay, di yu pa'y lagayam amaw. Katno da kamin kini Diana ita. Anya, da kayon? Ne. Day tatipod now. Aguray kami langan iti may sa atawain. Agkalay sa kamin ton kini Diana. Ay, kasjay. Kasano nga masigurado mamakasawa ka. No nga agbabawi ni Diana iti mabait. Anya? Iso nga armam ni Marian. Tapno at da reserba. Ay saman pa abot iti anak mo di tamaray. Mabitlaan. Oh, atoy. Moto'y tibayad mo. Anya, ay madamdaman to na nga bayadan mi kan ni Kwaraw. Tadanas ka na pagsaritaan na eh. Di kay danag. Kasaan mi nga itarayan. Saan magkit di akas ta, kabadong? Mabit lang na nakuanang. Aw, nagtitibayad ka o tapno malpasain. Agyaman ak. Kasta manti kayat ko king ka, Kwaraw. Mala, ang tugaw ka. Taday bagaking ka. Aha. No kunayo aso katak ni Diana ano biyak. Sana mabalain tataba daw. Ngamain, ay ayatak ni Diana. Apay adaya imbagak akas na Kwaraw. Ha? Di kayat ko asawain. Nayunam laang ni Diana. Saan mo nga isukat? Jak mawatan tataba daw. No kayat mo tim makasigurado. Kasayatan nga dadwa nga agbalin na kaya na yat mo. Tano ingkasaw nga agbabawi ti Maysa. At damot ti Maysa a reserba. Nawatan ti kayat ko asaway. Ha? Ay, naawata kong tataba daw. Ayos sa data asing-asing nyo ah. Very good idea. Aday takamanen ba daw? Tila isursurom kini Kwaraw. Nasaysayat mo't laeng no duwa tinubya na. Kalukuan! Ay isa nakalukwan na ita. Tanasig sigurado mo't laeng. Tuyang. Sige, panawan ka ba'y? Naskin nga sarakag ita di Kwaraw. Tulungak nga garam kini Marian. Anya! Bumatangak man iti danong kan cookies na nakwanang. Mabitlaan. Ganom. Atoy. Cookies. Agyaman na, kagawad ko anang. Siya kung timang bayad itinala ni Diana, kagawad ko anang. Tuyaw. Thank you, Kwarog. Ay, agyaman ak Sa dino nga, iti papananyo ka ni Diana. Taawit mo matibag na. Itulod ko ijay syudad.
At dangaminsan ka na trabaho ijay. Kasta aya. Kaano nga iti kalay sayaw? Hmm? Mabayag pa'y kagawad. Next year taon. Ibagak taon no kaano ti kayat ni Uncle Inteng. Aya. No, saan ngagbabawi ni Diana? Ay nang agbabawi, si kakit di Oy, kwaro ba? Di ka agar aramid itiyak kaya. Naimbag pa'y kanikuaraw ta mga sawan, marituyang. Ngam siya kay awan pa'y ti mailawan kanyak. Na, ay! Itapay abumakit kan sa mo ibagati kasta. Ay namaray, idi kumapay la ka ubingam. Un nga rod maray. Gusto kumamot na kiasawak, idi ka ni Oscar nga agar-aram kanyak. Dahita jay kunada. Nga addalat ta iti udi na ti babaway. Sakbaya mapan ka iti balay da Marian. Uminom ka pa iti arak. Tapno na to rin tirik na. Amang ibaga iti panagayat mo king kuana. Iti pa nagkunayaw, tatabadaw. Kaya't nakatamot ni Marian. Saan pa yaday ti panunutem, kwarog? Tinaskin ita. Kit idaton mo pa iti panagayat mo king kuana. Dahita lang. Sige, mapanak nga ro din iti ayan ni Marian. Ay, uray nak. Taumayak, may. Anya ti kunam, Inteng. Ay pagkalaysa akong dakwaraw kandaya na iti mabiet. Kunakman, no aguray ka pa'y itim makatawan sa mo pagkalaysaan ida. Naamires ko anas kan ngagkalaysadan sakbay amasulisog iti sa bali ni Diana. Nagrunakit na pan iti syudad. Narigatan! Sige, makamuka, Inteng. Anya ti bagam kanyak manong kwarog. Nabartekan sapay. Ay, saan Marian? Medyo nakainumak lang. Ngamamok ti bagbagak. Sabay ko mata di nakaguray ti pudnok kan kaita. Anya, manong kwarog. Agayatak kan ka, adeng. Hindi pa ilada mo ang makita ka. Day tatipod now. Anya? Saan ka matkit di nga apuraan Urayak, no anya tisongbat mo kanyak. Saan mo nga urayan ti sungbat ko? Gaputa bastard kaitan, manong kwarog. Ha? Awanan ka, hindi ba in? Ipulong ka ni Manang Diana. Kasinsin ko ni Manang Diana, tapno ang mom. Anya! Nagkalay sa atan, Diana. Saanan? Ha? Gaputan na tibnukan ng itigura ti panagayat ko kan ka. Anya? Pumanaw ka, manong kwarog. Ha? Saan ka amay kari ka ni Manang Diana? Di mi ka sa pulang tikasken ka? Nangag mo timbaga ti kasinsin ko kwarog. Pumanaw kan! Ay, awanan. Napukaw ko langit nga ro din ni Diana. Ay, basol na ito ni Tata Madaw. Basol na! Ay, hanggang, imbrik na ko ni Diana. Ni ngamin Tata Madaw. Kuna nangarmak ni Marian. Gayam, agkasinsindakin ni Diana. Ay, basol ni Tata Badong Daytaw. Ay, uray nga ron ni pare badong ka pabasulan nakmet. Ay, apay ngamin anag mayat ka ba't itimbagan ha? Kunang lakit din no, makaasawa kan kanakan. Saan gayam? Basol ni Tata Badong Daytaw. Tila isusuro ng aming kanyak. Mamatpati kan tumot iti dayjay pare ba daw? Di kagdanag. Bagbag akto ni pare ba daw? Ano maminsan pa akas dyan aramidin na? Ay, makaraman kanyak. Dadaulan na ti relasyon ti dua tao. Wala nga mawanan. Mala, doon puri. Inton maminsan. Panunutin pa, no ada ising singasing daken ka.
nang runa iti dayjay apari ba daw? Ken ure asino? Narigat, nusurutem amin nga isingasing da. Kunak na makaasawa ka. Ay, saan mo't gayam?